Na liniji čekat. Koliko nas ima na utakmicu? 16. Niksa. Ne. Gdje si ti? Ti si srednjak. Ne tako blizu, niste seriju. Uzvori 3. Uzvori 2, pardon. Neko možete brojje na 2 Na to da čuva! Pazi da bi ne bi 2 puta. Sad je mala konfuzija. Srednjak igra Nitko ne igra svoju poziciju. tehničara, korektor igra srednjaka, svak ne igra ono kad treba. A. Ajmo daj! Čuvaj daj!